Uyu munsi ngiye kwasana filime y'indi yasohotse mu 2018 yitwa 2.0. Murakaza neza kuri Rusco Fight. Dutanye n'abanyeshuri bo muri university bajya kuri laboratoire ya Dr. Vasigaramu. Abanyeshuri bakigera bakirwa na secretary w'umukobwa mwiza witwa Nira. Umunyeshuri umwe w'umuhungu yabonye Nira yumva aramukunze atangira kumutereta amwakana nimero. Abanyeshuri bakinjira muri laboratoire, Dr. Vasi ahita zarabakira bambwira ko ngaraboje kugira ngo basobanurire kwiroba yakoze ngo rimeze neza nk'umuntu. Dr. Vasi yasakanda kuri secretary we Nira aho kanya umukobwa mwiza ahita ahinduka irobo. Wa musore wakunze Nira we n'abagenzi bahita bagwa mu kantu barangiye batangira kumuserereza ko yagenze rero samutakagiza atazi ko ari irobo yararimo gutereta. Dr. Vasi yahise babwira ko irobo rikora akazi kose neza kurenza ikiremwa muntu ndetse ko rigira n'ibyiyumviro ishobora gukundana nk'abantu. Abanyeshuri bahise bagira amatsiko baranje baza Dr. Vasi nimba irobo rye rya mbere ryitwa Chiti azongera karigarura. Dr. Vasi basubiza ko Chiti yakoze amahano menshi mu gice cya mbere cy'iyi filime ku rukiko rwategetse ko Chiti atazongera kugarurwa muri sosiyete. Nyuma abanyeshuri baje gutaha maze wa musore wateretaga Nira ataka kuri moto ari kuvugira kuri telefone. Nyuma akanya ari gusaba imbabazi sherewe bari bamurakariye, telefone ye itikururwa n'ikintu tutazi. Wa musore agiye kwireba telefone ye itangira gukina video y'inyoni ari nako inamuzenguruka ivibura nkaho telefone iri gukontororwa n'izindi mbaraga zitazwi. Dusubiye kuri laboratoire, Dr. Vasi nawe yamagaye n'umugore we sanamutuka ko ugira mu kazi kakibagira ko afite umugore. Dr. Vasi atangiye gusaba imbabazi umugore we amworeza utubizu, telefone nawe iteguruka. Maze bahita batwereka mu gihugu cyose abantu bose bari kuri amatelefone yabo. Telefone ziri gukurwa n'ibaraga bitazwi zanajya zikanaguruka zijya mu kirere. Ku munsi ukurikira abaturage bose babyukiye kuri polisi bajya gutanga ibirego basaba ko bagarurirwa telefone zabo. Abayobozi bakuru b'Ubuhinde nabo bishyira hamwe batangira kwiga ku mbaraga z'abaziri gutwara telefone z'abaturage. Bamwe mu bayobozi batangiye gucyaha ko zaba alien cyangwa black hole yabiri mu isanzure iri kuzikurura. Gusa Dr. Vasi babwira ko NASA n'ibindi bigo byiga ku bijyanye n'isanzure byatangaje ko nta mvuma n'imwe y'ikintu kidasanzwe babonye mu isanzure. Dr. Vasi yahise anabereka amafoto yafashwe na satellite umunsi telefone ziburiraho, bavumbura ko telefone zitari kurenga muri troposphere ndetse n'imbaraga ziri kuzikurura ko ziri guhita zizimya amatelefone. Muri iryo joro batwereka businessman ufite iduka ricuruza amatelefone ariko baza ikamuzana izindi telefone aho igeze kugira ngo ku munsi ukurikira azafatane n'abakire bundi abahende. Abasore bari batwaye mubwira ko baramugeraho saa 10 za mu gitondo. Aho kanya abashoferi bamaze gukupa maze batangira kumva ikintu batazi kiri guhondagura igikontineri cyangwa amatelefone. Umusore umwe asohoye umutwe ngo arebe cya gikontineri gihita kifungura za telefone zose zarimo ziraguruka maze akamenya yari zitwaye isigara iryamye mu muhanda. Dusuye kuri boss w'iduka rya telefone batwerekana ari gutaha yishimye ariko ara amamiliyoni y'inyungu azakura muri telefone. Aho kandi za telefone ze yari yatumije bahita batwereka zikurikira imodoka ye maze aranamuherekeza paka no mu rugo. Umugabo amaze kwitera amazi aranjenjera mu gitanda arasenga ahita yiryamira. Nyuma akanya yatangiye gufata gatotsi, telefone imwe iritangira gusona. Umugabo abajije uwo ari we, telefone ihita imusubiza ko umushoferi we w'ikamyo kwagira ngo amumenyeshe ko telefone ze zahageze. Aho kandi icyumba cyose cyahise cyaka maze telefone zitangira kuvibura ariko zikina video y'inyoni. Umugabo agerageje gucika asanga telefone zapfunze imiryango ye yose maze zitangira nayo kumwataka ariko zigenda zimusunikira. Ku munsi ukurikira batwereka polisi zaje ku rugo rwa wa mugabo. Dr. Vasi nawe hageze polisi zitangira kumuha information zimubwira ko agiye kumara yapfa yaturitse. Gusa ngo igitangaje ko nta wundi muntu bigaragara ko yakandagiye muri uru rugo ndetse ko nari gisasu bigaragara ko cyaturikiye hano. Dr. Vasi yahise yumirwa maze Nira nawe azana amakuru y'ibintu amaze kubona. Narababwira ko yanarije utuvungukira tw'ibintu byose yabonye hasi yagize agasanga ari amatelefone arenga igihumbi atandukanye ndetse ko bishoboka ko ayo matelefone ariyo yaba yishe Jay Kumar. Twihuse Dr. Vasi yahise agira amatsiko arangije kumenya aho izi telefone zijya. Dr. Vasi arangije afata telefone ya Nokia ashyiramo ka tracking device igakora na telefone ijimije, ubundi ahamagara umugore we ategereza ko n'iyi telefone nayo iguruka. Bidatinze ya telefone nayo isiguruka maze umugabo arayikurura abona ahantu herereye. Dr. Vasi we na Nira barangije bahita batsa imodoka yabo baza kuri ya location telefone yabo yaburiyemo. Nira na Dr. Vasi bafatanyiriza hamwe barangije batangira gushakisha. Nyuma y'akanya babona amatelefone menshi ari kuguruka basatira. Gusa kubw'amahirwe ayo matelefone ntiyagira icyo batwara baca barikomereza ahubwo aragenda yata ku munara wa telefone ari imbere yabo. Maze Dr. ahita atangira kwibaza ikintu cyaba kiri gukontoreza izo telefone n'impamvu cyaba kiri gusenya iminara yose. Tugarutse mu mujyi, Lula akaba nyiri sosiyete y'iminara iri gusenywa na telefone yateye minisitiri w'itumanaho arayatangira kumutuka amubwira ko amufashije gutorwa noneho akaba ari kurebera iminara ya kampani ye iri gusenya. Minisitiri w'itumanaho yahise aturisha Lula amubwira ko agiye gukora uko ashoboye yohereza ingabo zirinda iminara ye. Lula nawe amubwira ko amuhaye icyumweru kimwe gusa ngo n'abatagira icyo abikoraho mu banga ye yose ko azabyuka yasanga kuri internet. Batujyanye mu nteko, minisitiri w'intebe yahamagaje abayobozi bose maze Dr. Vasi nawe atangira kubabwira ibyo yabonye.
abwira ko yiboneye amatelefone y'itransforma agasenya umunara wose ndetse ko natangira kwataka n'abantu ko igisirikare cyabo kidafite chance na nkeya yo kuba cyayahagarika. Minisitiri w'intebe nawe wese atungurwa arangije abaza Dr. Vasi icyo bakora. Dr. Vasi amusubiza ko ikintu cyonyine yizeye cyabasha guhangana n'aya amatelefone yabonye ko ari robo ry'ababaninze ryitwa cheat. Inteko yose yumvise iryo zina irikanga barangije butsa Dr. Vasi ukuntu cheat yabuze control mu gice cya mbere bikarangira yisha abantu benshi, maze minisitiri w'intebe birangira yemeje ko bagiye kurekura ingabo zikazenguruka ahantu hose bakaba ari bo barinda umutekano w'igihugu. Kwihuse nyuma y'inama, Dr. Vasi yatashye n'umujinya mwinshi ageze imbere ahura n'umusore witwa Bora atangira kumucyurira. Dr. Vasi abajije Bora impamvu amwanga, Bora amusubiza ko cheat yamwiciye se mu gice cya mbere cy'iyi filime ndetse ko atazagera bimubabarira paka nawe amwishyuye. Twihuse nijoro batwereka rero gutaha mu modoka ye yibaza impamvu telefone ziri kwataka iminara ye. Nyuma kanya umugabo ari kwibaza yabuze igisubizo neza umunara utunguka imbere ye. Umugabo kwepfa imodoka yitita umuhanda usagarutse kureba wa munara yarabonye mu muhanda, asanga umuhanda wose wera de ari we wenyine uwurimo. Urahise agira ngo ari kurota, maze akanya umuhanda wose utangira kwaka. Umugabo n'ubwoba bwinshi aratangira kwiruka ahungira telefone mu ishyamba, gusa nawe agezemo asanga telefone zakavarinze ibiti byose n'umuhanda ntawe afite ho guhungira. Za telefone zahise zitangira kuza buke buke zirangiye zizenguruka umubiri w'umugabo wose. Uratangiye kuzisaba imbabazi. Za telefone zitazimwica nta mpuhwe zirangize mu vuba ziguruka zikora ikinyoni kinini. Cya kinyoni gitangira kuguruka cyerekeza mu mujyi. Ku munsi ukurikira cya kinyoni cyarimo gitembera cyangiye kibona abantu bari gusana umunara bahagarikiwe n'abasirikare. Cya kinyoni n'umujinya mwinshi kinduramo amatelefone menshi, ya matelefone arangira agenda atangira kwataka abantu. B'abasirikare bafite imbunda n'ibifaru zitangira kubakoresha bararasana, naho umunara bari hafi kurangiza birangira ziwuturikije. Tugiye kwa minisitiri w'itumanaho, sekretari we yamuzaniye inkuru mbi ko Rura yapfuye. Aramubwira ko umunara bari gusana waturikijwe na telefone ndetse ko n'ingabo zose bohereje zapfuye. Minisitiri w'itumanaho wese agira ubwoba arayasaba sekretari ko bakongera ingabo zikazenguruka inzu ye yose. Gusa mbere yuko sekretari asohoka, telefone ya minisitiri yari yabuze ihita yinjira batazivuye. Minisitiri agiye kwifata, ya telefone iteguruka ibagarara imbere, irangitangira gukina video inyoni. Ya telefone yahise itangira kuzenguruka minisitiri, maze sekretari nawe ariruka ajya gutabaza ingabo. Minisitiri n'ubwibone bwinshi atangira gutuka telefone ayibaza nimba azi uwo ari we, maze telefone nayo mu kumusubiza imukubita igishyi cyiza. Birangiye mwinjiye no mu nda, umugabo bamujyana kwa muganga atari kubasha guhumeka. Ku mugoroba minisitiri w'intebe yasuye mugenzi we mu bitaro. Gusa umugabo akigera asanga minisitiri w'itumanaho amaze kwitaba Imana, azize telefone yamuhagamye ikamubuza guhumeka. Minisitiri w'intebe yahise ababara, gusa ataragenda telefone itangira kuvimbura mu nda mugenzi we. Minisitiri w'intebe wajyaga wumvira muri raporo gusa ko telefone zica abantu. Bwa mbere n'abaso ye yibonera telefone itobora inda y'umugabo, irangira nasohoka itangira kumubyinira imbere, imutera amaraso ihita yigendera. Minisitiri w'intebe yahise abona ko ibintu ari sere, arangije amagara Dr. Vasi amusaba kuzura cheat. Dr. Vasi ko bari barabanje kumwiryaho mu nteko, nawe arabanza yirya kuri minisitiri amubwira ko atabishaka. Minisitiri amusaba imbabazi, amwemera ko ikosa ryose kitazakora ko ari we rizajya ku mutwe. Nyuma batwereka abantu benshi batonze umurongo bari gushaka kugura amatelefone. Cya kinyoni cyo cyaraho hafi cyabonye gihita kiza nk'iyagatera, abasirikare batangiye kukirasa. Umujinya w'ikije kijya mu muhanda gitangira gusenya ibintu byose, gifata n'abaturage benshi, kirabazamukana mu kirere kibarengana inyubako zose, kirangije kirabarekura. Kitari bamaze kuzura yahise aza arangije atara abaturage. Cya kinyoni cyari kirekuye. Ikintu kibonye itagindura tegete yacyo gitangira kwataka cheat. Gusa cheat we ko atari umuntu ari robo, aragenda yangana nacyo rubura gica, birangira nakijishije akijyana inyuma y'umujyi. Nyuma cya kintu cyageze ku modoka kitatwaye kirayimira. Kiti nawe akize mu ndakoresha imbaraga ze zose aturitse ya modoka aratoroka, maze cya kintu cyose gihita giturika. Kitese atangira kwiruhutsa, gusa agiye kubona mu amatelefone yose ataturitse atangiye kongera kwikira hamwe. Kitarakoresha imbaraga ze zose arwana, batire itangira kumurira ko umuriro hafi gushira kandi ko natabona charger vuba ko arahita azima. Kitese atangira kwiruka yerekeza ku byantena byaraho hafi kugira ngo arebe ko yakwicaginga. Za telefone nazo zari zasigaye zikiramwe zikora ikindi kintu gito, gitangira kwiruka kuri cheat. Zikinyura ntabura gato ngo kimufate, itangirwa n'izindi mbaraga zitagaragara ziri muri ibi byantena zikibuza kubyegera. Cya kinyoni cyararwanye, gusa hashize umwanya munini kiraramirwa kirigendera. Kiti nawe ageze kuri ababyeretse Dr. Vasi. Dr. Vasi amagara umugabo uhagarariye bya byantena umubaza icyo akora, n'ubwoko bw'imbaraga ziri muri ibi byantena zabujije cya kinyoni kwinjira. Wa mugabo wese asobanura Dr. Vasi kubera byantena babikoreshaga boreza positive energy muri space bagira ngo barebe ko hari ibindi biremwa byabiri mu isanzure. Dr. Vasi akibyumva ahita avumbura ko impamvu bishobora kuba byananiye cya kinyoni kwinjira ariko gishobora kuba kifitemo negative energy muri cyo, kandi izo negative energy zacyo zikaba zari nke ugereranyije na positive energy zari muri bya byantena byari za sinari mu isanzure.
Dr. Vasi yasongera arebera ya video muri Killian Effect arangije abona ko koko ikinyoni gifite negative energy muri cyo. Nyuma y'akanya bari kwanariza aho izo negative energy zaho ziri guturuka, Dr. Vasi abona isura y'umugabo imeze nk'aho ari gukontorora iki kinyoni, bahita bamenya ko izo negative energy ari zo umuntu wapfuye akagaruka akaba ari gukontorora iki kinyoni, akaba ari gukoresha amatelefone yica abantu. Dr. Vasi yatangiye kwiga ku isura yabonye, ashaka kumenya aho umugabo yavaga n'icyamwishe n'impamvu yanga telefone n'iminara. Nyuma y'akanya naravumbura ko amazina y'uyu mugabo babonye yitwa Pakshi Raja, ndetse ko uyu mugabo yapfuye yimanitse ku munara. Twihuse Dr. Vasi afatanya na Chiti barangije bakora antena mato gusa ariko positive energy zingana n'iza za antena nini. Intego yabo akaba ari gushaka cya kinyoni barangiza bakagikubitisha mu positive energy arenza ama negative energy gifite, ubundi bakakineutralizing. Dr. Vasi yashyira za antena ku modoka ye arangije afata inzira batera za telefone yandi bayisanze bwa mbere. Tutagiye kuzishakisha asanga za telefone zose ziryamye ahantu hamwe. Kitahise hamagaranira arangije azana ikamyo batangira kurekura za positive energy kuri za telefone. Za telefone nazo zikibyumva zitazi transformer zitangira kurwanya ya kamyo. Kitena wagerageje gufasha imbaraga za cya kinyoni zabana nyinshi, birangira twatena twaba tugize ikibazo birahagarara. Nyuma za telefone zahise zihindura misora Pakshi Raja arangeza kwera ku ikamyo yaje musagarira. Kiti amwitambitse batangiye kurwana, Pakshi Raja amusaba kujya ku ruhande ngo ko yari intambara hagati n'ibiremwa muntu ngo ko adashaka kurwana n'imashini. Kiti yahise agira amatsiko arangije abaza Pakshi Raja impamvu yanga abantu n'iminara hamwe na telefone. Pakshi Raja arangije aramufata amwinjiza mu nzu ari imbere yabo, ambura ko hano hariwe mbere y'uko apfa, arangije atangira kumusobanurira amateka ye. Pakshi Raja wakiravukanye na mubyaye yapfuye, abaganga basutse kuzana ibikoresho ngo bamujyane mu mirambo, inyoni kizimudomanga mu gatuza. Pakshi Raja uravutse yapfuye abigitangaza arazuka. Kuva uwo munsi rero ngo yakuza akunda inyoni nazo zimukunda, amaze no kurajya kwiga imibereho yazo no kuzivura. Ngo gusa nyuma y'uko abazungu bazanye telefone mu Buhinde atangira kubona population yazo igenda igabanuka buke buke. Twihuse Pakshi Raja atangiye gukora ubushakashatsi ku kintu cyaba kiri kumara inyoni mu Buhinde. Nyuma y'igihe kinini ashakishaza kuvumbura ko amaradiation ava mu minara n'amatelefone abantu bakoresha ariyo nyirabayazana w'izimira ry'inyoni zose zo mu Buhinde. Pakshi Raja wakundaga inyoni kibazo asa kigira iki atangiye kuzitabariza ari nako agura abantu, abwira ko amaradiation ava mu matelefone n'iminara atera kanseri akanica n'inyoni, ngo kandi ko inyoni zigenda zigabanuka mu Buhinde ariko inzara ziyongera kuko inyoni arizo zirya udukoko duto tuba mu mirima twangiza imyaka abantu batera. Nyuma abagabo babajije Pakshi Raja icyo bakora kugira ngo bakemure icyo kibazo. Pakshi Raja arangije avuga ko igisubizo ari ukugabanya iminara iba mu gihugu, ukanakangurira abantu gukoresha za tuvugane, bakavumbuye indi tekinoloji itagira effect mbi ku bidukikije. Abagabo bahise baseka Pakshi Raja barangije amwita umusazi, baraguruka barigendera. Ku munsi ukurikira Pakshi Raja abyukira kwa bosi w'iminara aramutukana namusohora. Pakshi Raja agiye kureba kwa minisitiri w'itumanaho naho bigenda gutyo baramwandagaza, birangira afashe umwanzuro wo kujya kuburira abantu bagura amatelefone. Gusa nyiri duka nawe amubonye amwohereza abasekirite bamuvanaho ngo bamukubita. Pakshi Raja n'ubundi yanga kuva ku bintu. Nyuma y'iminsi Pakshi Raja agiye kurega ya kampani y'iminara mu rukiko rukuru. Urukiko rukuru ruje gucekinga nimba koko kampani yongera ama frequency y'iminara kugira ngo babone abakiriya benshi, basanga frequency z'iminara ari normale. Mai Pakshi Raja amenya ko bamugambaniye bakazigabanya mbere y'uko urukiko rukuru ruhagera kugira ngo aze gutsindwa. Urukiko rwese rutegeka Pakshi Raja ko agomba guhagarika imyigaragambyo akora no kubangamira business z'abandi. Pakshi Raja n'agahinda kenshi atanu muri nyamwicumba bakwica abantu bose ko yabonaga baramunzwe na ruswa nta kintu na kimwe bakitaho. Twihuse Pakshi Raja yagezeho yibutsa uburyo inyoni ze zose zapfuye n'uburyo izindi zakomeza kumupfira mu maso atangira kurira. Pakshi Raja wari wareguriye ubuzima bwe bwose inyoni abona ko uburibwe atazabasha kubwihanganira, maze umugabo kuri uwo mugoroba birangira yiyahuye. Roho ya Pakshi Raja aho kanya yahise imuvamo, irangije irongera ihura na roho ya za nyoni zose zishwe n'amaradiation. Pakshi Raja uko yapfanye umujinya n'urwango rwo kwihorera, roho ye niya nyoni zose zikiramwe zihinduka negative energy, maze Pakshi Raja ahita agaruka kwihorera ku kiremwa muntu. Akaba ari mpamvu yari kuri boss w'amaduka ya telefone, akurikizaho boss w'ikigo cy'iminara, minisitiri w'ubutabera. None ubu ngubu ngo akaba agezweho umuturage wese ukoresha telefone ko ngo buri telefone imwe ikora amaradiation yica inyoni. Dusubiye kuri Dr. Nanira bakoze amantena yabo maze buriza Chiti message ikamyo yabo yamaze gukora. Pakshi Raja akibona ashaka guhunga, gusa abonye imbaraga za kamyo ari nyinshi, arongera yambara za telefone ze atangira kurwana n'ikamyo. Chiti nawe kuri no curo ajya munsi abibuza kunyeganyega, birangira Pakshi Raja na za telefone ze batsinzwe. Nawe Dr. Vasi asavinga za negative energy mu mashini yabo ajya kuzibika muri laboratoire y'igihugu. Ku munsi ukurikira minisitiri w'intebe n'abandi bayobozi bakomeye b'Ubuhinde bateraniye hamwe baza gushimira Dr. Vasi Chiti hamwe na Nira. Minisitiri w'intebe arajyana n'ikindi kiraka Dr. Vasi amusaba ko yakora andi marobo 500 ameze nka Chiti kugira ngo bashyire mu gisirikare cy'Ubuhinde
ajya bafasha gukora muri operasiyo zananiranye. Dr Vasi yahise amwemerera, gusa Bora we biramurya kuko yabonaga kitari gusingizwa kandi yaramwiciye se. Muri iryo joro Bora atera laboratoire Dr Vasi yabitsemo za negative energy arabiyakenga, birangira Pakshiraja none agarukanye umujinya urenze uwo yari afite, ayatera Dr Vasi aryamye kugira ngo amwihorereho, gusa akaba ashaka kumwicira izina mbere yuko amwica. Twihuse Pakshiraja ese yambara umubiri wa Dr Vasi, araje ajya mu muhanda atangira kwigaragambya, abwira abaturage bose ko umuntu ufite telefone natayishyira hasi ko no gupfa arapfa. Abaturage bamuciye amazi maze Pakshiraja biramubaza atangira kubica umwe kuri umwe. Kiti na Mira nabo bazanye akamyo yabo. Kiti atungurwa no gusanga Dr Vasi ari uri kubica, amubajije impamvu ari kubikora. Pakshiraja ahita yigaragaza, amubwira ko ari uri gukoresha Dr Vasi kugira ngo amwicire izina, kandi ko kuri ino nshuro bashaka gukoresha bya byuma bamuhagarika ko Dr Vasi wabaremye ari urapfa mbere. Pakshiraja atangira kwataka Kiti Mira yonye arekura za positive energy, gusa Dr Vasi bari zigiraho ingaruka cyane. Kiti yibonye atasobanira gufunga bya byuma, gusa Dr Vasi arababuza, abasa kumwicana Pakshiraja kugira ngo bakize abandi baturage. Kiti yabonye Mira atari kumwumvira, arangiye asenya bya byuma byose, abwira Dr Vasi ko atakwicira amuzanye ku isi. Pakshiraja abyumvishe atangira kwataka Kiti, aramusenya buri gapande gashyira ukwako, birangira Kiti apfuye. Dr Vasi yahise akoresha utwaraga twose yari asigaranye, arabyandikirana na message ku modoka amusaba kubyutsa Kiti 2.0. Uyu Kiti 2.0 akaba yaragaragaye mu gice cya mbere cy'iyi filime, akaba arindwanye cyane itagira impuhwe na emotion, akaba ari mpamvu bamusenye ko yicaga n'abantu bitandukanye n'uyu Kiti ushyira amarangamutima imbere. Mira yahise agenda arangiye atangira kubaka Kiti mushya, ari nako mu porogaramu amuha misiyo nshya. Kiti amaze kubyuka, Mira aranakomeza amusobanurira story yose ya Pakshiraja, amubwira ko ari ikibazo mu bantu, kuki bagomba gukora n'uruhare kumwica burundu na roho ye ikazimira. Kiti yahise atangira akazi ke, arangije bakazanga bonko 500 leta yari yabasabye, arongera akora n'utundi microbot twinshi dutoya dushobora guhinduka telefone mu gihe bibaye ngombwa. Batuye kuri stade batwereka abaturage barenga 80 bateranye baje kureba match. Pakshiraja naho kanya yinjira, telefone z'abantu bose zitangira gusonera rimwe, abaturage bagiye kuzifata telefone zirabiyaka. Pakshi atangira kuzikontorora, abwira ko umunsi wabo wageze, ngo ko agiye kubicisha amaradiation na telefone zabo kugira ngo bumve babare inyoni zipfa iyo bari gukoresha amatelefone. Pakshiraja yahise ahamagara Bora, abwira ko agiye kumutangaho urugero kugira ngo barebe ko amaradiation yica. Bora n'ubwoba bwinshi atangira gutera impuhwe Pakshiraja, amubwira ko ari bamurekuye, gusa Pakshiraja aramwiyama, abwira ko kuba akoresha telefone nawe nta batandukaniye n'abandi. Pakshiraja yahise ajugunya Bora hagati muri stade, arangije amukubitisha amaradiation, Bora ahinduka ivu. Abaturage babibonye ubwo Bora batangira kwiruka bagira ngo bahunge, gusa Pakshiraja akoresha amatelefone yabo afunga imiryango yose, abwira ko agiye kubica mu masegonda 5, agatwara agahigo ku Buyapani ko abaturage benshi bapfiye rimwe mu gihe gito. Twihuse Kiti yahise yinjira, arangije amuriza abaturage, abwira ko ntacyo bari bube. Kiti arangije aramanuka atangira gutera umujinya Pakshiraja, amubwira ko ari akagabo k'amafuti, kuko kuri inshuro noneho ntari bumukikire. Pakshiraja yashatse gukoresha trike ya mbere yindura Dr Vasi, gusanga Kiti we namuwe na ntyamufitiye. Pakshiraja abonye byanze, yinduramo cya kinyoni kinini yataka Kiti. Kiti nawe amagaza ngabo ze bakora ikintu kimeze nk'umupira, barwanya cya kinyoni, gusa nyuma y'umwanya munini barwana bitransforma. Kiti n'ingabo ze batangira gucika intege uko umuriro wari mubashirana. Pakshiraja arabonye arangije afatirana ba Kiti, atangira kubica umwe kuri umwe. Kiti abonye ko bagiye gushira, ahita yohereza message Mira, ariko twatuma microbot twinshi tuza hejuru y'inuma, maze n'utundi turenga 1000 twataka amatelefone yose ari muri stade. Turagenda twagera kuri telefone tukayomekaho. Utumicrobot twaragiye twemeka ku matelefone yarafunze imiryango kuri Pakshiraja ndetse n'ibindi binyoni byinshi byari hejuru ya stade. Akamicrobot kamwe kabwira Pakshiraja ko naramuka amanuye amaradiation muri stade ko ikintu cya mbere kirapfa ari intumaze. Pakshiraja wakunda inyoni yese asaba imbabazi, arangije asubiza amaradiation asaba ko akumvikana. Kitari yamaze kwicaginga, atabyuka bundi bushya, arangije atangira guseka Pakshiraja, amubwira ko ngubu agiye guturikana n'amatelefone ye. Twatuma microbot twese twadufashe ku matelefone twahise duturika, maze za telefone zose za Pakshiraja zihinduka umuyonga. Pakshiraja ashatse kwataka Kiti, kitaramurasa bituma atandukana na Dr Vasi, maze roho ya Pakshiraja isigara iri yonyine. Twatuma microbot twese duteka Pakshiraja kudukurikira, kandi ko nabyanga bari ikintu, maze Pakshiraja utari ufite andi mahitamo ahita yemera kudukurikira. Turangije tumuzengurutse umujyi wose tumujyanye atazi, gusa nyuma y'umwanya munini bagenda Pakshiraja isanga bamutaye mu mutego, ari hagati ya bya antena binini byohereza ama positive energy mu isanzure, kandi nta buryo afite yasohokamo. Kiti yahise acana bya byuma, arangije ama positive energy menshi, arangije kuri negative energy za Pakshiraja. Pakshiraja wari wananiranye, za negative energy ziwe zose barazishwanyaguza,
n'ahantu hose hahita hatangira guturika. Mayishiti na twa tumayikoroboti twe batangira guserebura ko yari yamaze gutsinda Sekibi. Nyuma y'iminsi batwereka Dr. Vasa ari kwa muganga yasuwe na Minisitiri w'Intebe, ariko umushimira utwari bagaragaje we na Chiti hamwe na Nira. Dr. Vasa yahise abwira Minisitiri ko Pakishiraja nubwo ari umuntu mubi gusa ibyarwaniraga byo byari ukuri, amusaba ko bakwiye kubaka sosiyete ita ku nyamaswa zose yaba into cyangwa inini kuko isi atari yacu twenyine, kandi ko tutanabaho utu tunyamaswa duto dusuzugura tutariho.